U našim narodze bardzo niska świadomość o tym, że przyrodę i okolisko trzeba czuwać, a nie zagadzować na każdym kroczaju. Sliku takiego niedbania o okolisku i zdrowiu może widzieć u każdym gorodze, a tyży po hotarach walaloch. To ti, co odrucuju všelijakie šmece, uopšte nie dumajú o pošlitku. U neškajše vreme ľudze ne počitujú vypatra nijaki ani životni stredog, ani svojo zdravlje vypatra, bo to še ruca šitsko jezdi fľaši porucani po hotare jest. Ale to len pojedinci, ne verim, že šitski, bo jest ja, na primjer, robil u jednog privatnika u Verbaše, ešte pred 5 roki, ta už konzervu i paperiki od toho to še do kesi kladlo i doma še do kantino šelo nazad z polja. Takže jest savestnih ľudoch, ale jest bars rozpušćenih, jak da povem. Держава і Міністерство защити животного стредку би trebali omožljiviť systematične zazberovanie toksičných odrudkov i ambalaži, co započate ta pretrhnute. Trebalo bi i karać zagadzovačoh, ale toho niet. Nie fachowo ludzie zapošljujuše, nego stranački ljudi. I već evo, oni nam čekaju da im prejde, evo palja kod cure drah izmenje ravnali za polja. Toho roku? Hej, uopšte še nije ravnalo, uopšte njih to da poruša toto, da še organizuje, evo, mogli jak to hvarice teraz, evo, za to tu hemiji. Isto, na primjer, co ljudi pirskaju, da še nije ruca na deponiju, do tih kantov, nego da še povedza, že evo, pričekajte doma, štvartog ili pijatog budu zberac. Minister zaštiti životного stredku Goran Trivan obecuje, že koniečno počne porajenie Srbiji, ale od slідujúceho roku. Z ohľadom na toto, jaka Srbija zagadzena, može očakovať, že toto robota bude trvať do skeľu decenii.